tātou te talo. I ia lava oelo mātou atua. Whaamanu ma whaaneneina lo suafa. Wa lo suafa e mamalu. O lo suafa e silisili. O lo suafa e paia. O lo suafa fo i e te tau iai le vi inga. Le whaafitai. Le whaamanu ma le whaanetanga. Whaafitai mo le nei avanoa. Whaafitai mo le nei aso matangofie. Whaafitai lau upu. Whaafitai au whaamanu ianga. Whaafitai lau puipuinga ma lau leo leonga si o mato wa tunu pele o Samoa. Whaafitai e te leto ulafo ina i mato. Whaafitai o loo whaamamalu peo ua awa lofa ta maa i lunga o Samoa ma le lalo langi atoa. Whaafitai le atua. O loo whengao ia i pea lo wanganga pa ia i le whonga ele ele. O loo whaia lava fo i mea te whina ngalo i aitama. Talo i le nei tai ao, ma le loto e tumu i le whaloa. A fio maia, a fio maia, a fio maia nganga pa ia i le nei tai ao. Se e tauto luaina le nei portalame, e mai se foi o le portalame mua mua o le nei tausanga. Sosoani mai le mana o lau o fio, i le lufi lufi ina o lau upu. Sosoani foi i le whaalongolongo si o matu o tu. Whamanuia ala leo whaasala lau uma, o loo momoli ai le wheau o le tala le lei le aso ma le aso tama. Ia maua lunga sovi inga tama. Anga le lei mai la mataina se ia oilo na whaiuina. Whamanuia fo i sio mato watu nuu i le whengai ai tiu te mawhai. Whamanuia le tapua inga na o mato ta maa matina matutua i maota malawa. Whamanuia fo i sio mato maa lo Samoa. Whamanuia i ona taitai. Whamanuia ia Israelu lau nuu Filifilia. Whamanuia lau upu o le a fola ina i le nei tai au. Ona lo suafa Yesu. Amen. Ia, ia le tua le nei tai au fou. Le nei tai au matango fie. Ia, e whatalo whaatu fo i mai Brisbane i Australia. I le nei fo i aso. Whau popo ua au maia e le atua. Ia tātou te ola ma fia i lunga o le nei fo ngā ele ele. Ia, whaatalo whaatu i le urua i Polkalame a le ngaluenga o le leinga po o a mōtangata uma. Ia, po o le Ministry of Reconciliation for Everyone. Tālofa lava. Malo le soifua ma le langi mama. Malo le ono sai ma le whapalipale. Malo fo i le taualo tali tonu. Ia o lea fo i ua. A matal fo launga o le nei tausanga. Tā penanga umalava. Whaamalo sia i tātou. Whaala e aua i tātou. Whaaloto tele ai i tātou. Whaau penga i tātou. Ia malu i tauina i fo i tātou. Ai le ngata fo i lea. Whaatoa ai o tātou loto. Awa, iai le talitonunga, e le whaingofie le ala. Tātou te ui mea whaingatā. Tātou te ui fo i ala lau le lei nisi o taimi. Tātou te a e maunga, tātou te ifo i vana. Tātou te whea ngai ma whaafita uli o le soifuanga le nei. A o le vi inga ma le whaafitai i le atu. E le aise mea e tupu fua, e au noa ma sona mafuanga. Le tātou Polkalame mua le nei tausanga, i e le whaua wina o le tātou tusi whaitau pei ona ua mai e le nā tausanga. Le ua tātou iai i le mata upu e valu o le tusi o Roma. Le malanga e se mai o Paulo, malona nau ta inga ina ia fia o mai i loma. Ona, o taimi fo i o sauwanga,
Ai mai se le taimi na tula'i ai o ia i ona whamasinonga i le tuaina se i upu whai le loto le angaina masauanga na o le apostolo. Whai umai le mata upu e tusi o ngā ruenga le apostolo. Mai tala le tusi pa ia ua le ai se mea e toe vao ia i Paulo i lona moli mawina o le tala le lei. Ai ai fo ila se tasi o tangata e tala noa i pua ngā mawhainga tā o le savalinga o le apostolo Paulo. Ua e le se savalinga whaingofie na savali mai ai le nei apostolo. Ai mai se fo'i nai tātou polkalame whai o le nātau sanga na ia whaamanino ai le tauami o tonu ina o i tātou e ala i lo tātou whātuatu. Ai mai se le taua whaaleanganga sa whea ngai pea maia. Maia tangi talatala ai au nei le tangata malaia. O ai ea se la vea i mai le tino oti o lo whea ruai pea maia. Amen. Ya, ale ua tātou o mai li mata upu e vana. Mātango fie le whaala e awina o i tātou e le apostol. Le whai upu mua pi o na whaangata ai li tātou por kalame le nātau sanga. E le o toi iai se whaasala se waiake miso Yesu. Na whaamanino ai le apostolo wa le o toi iai se whaasala i so se tangata o ua unite po ua whaatasi ma ke riso. Ua tuina atu lona ola mo ke riso. Ua manatu e whapena o na whaatua na i le ola tuai i le whesuia ina o le loto ma le mawhau e maise o le anganga. Ina ia ola mo ke riso. Ua tau whana wina, ua tau suli a o le mata upu, po le whai upu o le atato wo o iai. O le aiai le si vaenga e sili atu. O le tau mawhai le o le apostolo e matua i whaalata mai lo loto. E matua i whaamalama ia i tātou. Le matau tia o le alofa o le nei atua. O lo tātou au na ia. Wa tau whanau ina ai i tātou. Wa vea i tātou masuli whaatasi o lona malo. I ia le atua. E umal mata upu lea. Ona e iloa leo le si vaenga e sili atu o na lata ua tau mawhai le apostolo e au mai ai le nei mafutanga ina ia matua so tanga le lei ma mawhana le lei le tātou mafutanga ma lou sila fia ma lou iloa ina o lou vā lea ma lou atua o ai oe i luma o le sila fanga a le atua. Le mata upu e vanu. O lona whai upu e sifunu ma le vanu. O lea o le a ngai ai le tatou por kalame i le nei asu. Tali tonu fo i e le tai o na uma whai upu pe o na tapena ina mo le nei vai aso. Ono le tatou taimi whātula maina. Ai o le a tau whai loa. E tala ni vaenga tā ua ua mawhai o na maua mai. I le nei tusia le apostolo. I le na ua tu inatu lungo le tātou screen ya i vaenga e tau lai ai e tātou autu i le nei aso e 5 lava ni vaenga o lo whapena o na whaamala maina i nisi o tusi le mafua anga e alai o na tātou ui i tina le ala a tātou tala noa loa i le vaenga mua pei o na whaingoina o le revelation po o se whaalinga lea mai le atua e a lai o na whaaui i tātou i tīngā ma whaingata. O le mta upu lea po o le whai upu na e se furu ma le vanu. O lo whaauru tala ina i le tusipa ia Samoa. O le mamalu e whaavavalu. Ai le tusipa ia Peritania na o lo wha utala ina i the future glory. O le mamalu whaavavau. Ia, se i whaita wina. Awa, o lo manatu e le tatau o na whaatu saina le ti ngā i ona ponei. Ma le manuia atali
e whaalia mai ia i tātou. Awa o loo whaatalitali mea umana whaia male nau i le whaalia mai o ata lii o le atua. Awa ua whaato i laloina mea umana whaia i le iuvale. E le olona loto lea, ai peitai. Ona o ia na whaato i laloina ai. Ma le whaamoemoe. Ia tuusau noa, ia lava mea na whaia, ia le whaapolonga ina i le iuvale. Ai o i le saolotonga o le whanaua le atua e manuia. Amen. Bata mofi. O le ata mwhai fo e whaitawina i le ngangana Peritania. E sosoani mai ai foi. Se fo inisi le mawhai o na manino le whasa moa. Ia. Le ata mwhai lava i se mawhai. Tau whaamatatala i nai ngangana e lua. Ia. E le malama fo i whasa moa. E te le malama i wha Peritania. Leo le afaitawina le wha Peritania. Yet, what we suffer now is nothing compared to the glory he will reveal to us later. For all creation is waiting eagerly for that future day when God will reveal who his children really are. Yana e mānai ai wha Peritania e se le maaki o le whamani nonga e le apostolo. Le mea o loo whaatali o loo nau iai. Le whanau a le atu. For all creation is waiting eagerly for that future day. O loo nau le fofoanga po le lalolangi po mea umana whaia e le atua. Ma le nau i le aso. Amen. When God revealed who his children really are. Amen. Se i whaalia mai ai po o ai tonu lava. Whanau a le atua. Pe ona whai atu le amatanga. E whaai mai tato por kalame i le tau sanga lea. Wha mai le tala le apostol. O i la tou a taita ina wa leo toe. Iai se whaasala. Ye wa yake riso Yesu. O e ua tai e lea nganga pa ia o le atua. Ua ta ua i lātou o whanau a le atua. Ua suli whaatasi ma ke riso. Amen. Lea la. Whabai le whai unga o le whai pule se fulmalei. O lo whaatali me uma when God will reveal who his children really are. O ai mo ia e ua ta ua. O whanau a le atua. Le ale winga o se manatu e fia whamamawhaina. O lona winga e le o tatou uma. E le o le lalolangi uma. E ui lamba o lo ta ua. O lo whaatalitali le foafoanga a toa na whaia e le atua. But not everyone. Amen. Ai le o tangata uma na whaatalitali o ni whanau a le atua. Watu o se lui tau le amatanga o le tātou porkalama. A whai e te le o mauti noa o oe o se ata lii ma se a whawhine o le atua. A vea le nei whaasoa i le nei aso. E nau wailo loto ina ia e whaia se whiriwhiringa poto. Ina ia whaia i oe mata lii ma whawhine o le atua. Amen. Pei o nā. Whaautu pe whaatatia ai ni manatu tāua. E whapena ona a ngai el tatou whasoa i le nei aso. O purpose lima ia o le ui o i tatou i tinga. O the 5 purpose of suffering. Leo le a tatou tala noa iai i le nei aso. Pei o le mafua anga mua. O le revelation po se whaalinga lea. E whapena ona va ai. A revelation o se mea e whapena ona taatia mai lunga. O se mea o lai va ai anga iai.
O lae o se vaai mamao e le i o iai. Lea lae tala noa ai le tusi o Roma pe on tātou whaitauina. Awa e le tatau o na whaatusaina ti ngā i nei o na pō. Ma le manuia a tali lae whaatali mai. Amen. Ma le manuia a tali lae whaatali mai. Amen. O le ale winga o se manatu e fia wha mamafa i lea mai. A tonu o nai te ui ti ngā mawhaingatā. Lea fo yo la tatou tilo i mafua anga ya lai o na ui tangata i ti ngā mawhaingatā. E tusa fo i male o mai o le au apostolo ma le upu a le atua i mafua anga ia e lima ya lai o na ui tangata i ti ngā. Eva mai le apostolo i wa le oto iai se whaasala ia te oe. Wa tau oe ma whanau a le atua, wa tau oe ma suli. Ai awane ngalo ia te oe. Whai ui unga mai o le mata upule na. Whamai ia. O suli whaatasi ma keriso. Pe a whai tātou te ti ngā whaatasi mai ia. Ina ia whaamanu ia ina fōi tātou whaatasi mai ia. Amen. I ia le atua. Tali tonu tātou te awai whaatasi. Ma ioe whaatasi i le nei langona. E le whai ngō fie. Lou. Ola o foi na atu. Mō le atua. E le whai ngō fie. Le tui na atu. O lau tangata i le atua. E lui tauina oe i ti ngā. Ma whainga tā malu i tau. O le ngaluenga. Ai maise le soifuanga. Ma le si o manga o lo tātou wola. A tonu wa matua i e lai i whaitionga. I upu whai i tala. Ai mai se foi. E o lava i na o atu le tā. Ma le sasa. Ma sauanga i ate oi. A tonu foi e leo le pelu. E leo se sasa. A o upu e matua. A whaina i lo loto. Tu mawalalo ina i lo tangata. Matua i mawhatia i lo loto mo se taimi upi. A tonu ni manu anga. O le nei savalinga. Po le nei fo i taua whaale anganga. Wa matua whainga tai o na e tu i lunga e te savali. Wa avea maala wa to e whaavai vai ai. Wa avea ma me te savali puno wai. Wa le mawhai ai o na e to e wa ai sao atu i tangata. Wa avea ma mea a e wa ai atu i se uso a tangata na whati ngā mai a te oe. Pe wa e le fia tiro sao iai. Wa e alo ai i le situ. Wa avea ma mea ma mafa i lau savalinga. Wa pe o se avenga ma mafa o lo e amoina i le aso. Ma le aso. Wa le mawhai ai o na e savali sao. Wa le mawhai ai o na e stay focus i le ngaluenga ma le wala au. Tali tonu foi. Wa avea foi ma mafua anga. Wa e la fua i ai i le wala au a le atua i lo soifua ma lo ua. Ona o le mamafa tu o ti ngā. Ona o le ti ngā o le sasa ma le tau whale anga. Amen. Ai wha mai le whai unga mai o le tatou polokalame i le ngā tau saka. Ua tuana i atu. A whai fo i o whanau i tātou. O suli fo i tātou. O suli lava o le atua. O suli whaatasi makeriso. Pe a whai tātou te ti ngā whaatasi maia. Ina ia whaamanu ia ina fo i tātou whaatasi maia. Amen. I ia le atua. I ia le atua. And since we are his children, we are his heirs, in fact. Together with Christ, we are heirs of God's glory. But if we are to share his glory, we must also share his suffering. Amen. I ia le atua. I
ia le atua. O le vaenga mua, o le suffering le talanoa i na apostol. O mea ti ngā tātou te ui ai, e le whaatusaina i le mamalu, e le whaatusaina i le manuia, e le whaatusaina i le matango fie, i le sosia, ma le tamao a inga o le atua lai whaatali mai. Amen. E le o se alanga whaamalo si au lea e lui tauina ai o tātou tangata. Tātou te ono sa ia ai tīga. Ai sea, o le revelation lea po le whaalinga lea, a le atua e ala mai le apostol. Le ua whaapea mai ai lana tala. E tātou te ui lava i tīga. E le mawhai o na alofia tīga o le savalinga. E le mawhai o na alofia tīga o le nei taua whaalea maka. Ai aua nei ngalo i atu. Nei e whawai vai, nei e give up, nei e loto vai vai. A o lo whaatali mai, le manuia atali, le mamalu sili, le nofo alii o le atua, le nofo anga na polo misi Yesu, iona so, aua e te atua tuwani, aua e te popole, o te alu e tā pena, se mea e no nofo hai outo. A whai fo i o te alu o te toe sau, se a vatu o tau lau whanau ina ia iai o tau whaatasi mau i le mea o te iaia. Ni ia le atua. O le whaalinga lea, o le mamalu o le atua. Ni ia le atua. E le vaenga, fia o iai, o na tātou o le vaenga lona. Ma le wha moe, ia tu sau noa, ia lava mea na whaia. Ia le whaapolonga ina e le iuvali. Ai ho i le saolotonga o le whanau a le atua e manuia hai. Amen. O le whaamoe lea. Amen. O le whaamoe lea. O le atua mo i tātou. Ina ia aua ne i tu sau noa pea i tātou le whaapolonga ina. I le whaasaua ina. Ma le whaatinga ina. E le ngata i mea o le tino nei. Ngā luenga le ti apolo. A o isi fo i uso atangata. Na ia tu sau noa ai tātou. I mea ti ngā ia. O le nei taua whaalea ngaka. Let me read in English. Verse 21. The creation looks forward to the day when it will join together children in glorious freedom from death and decay. For we know that all creation has been growing as in the pains of childbirth right up to the present time. And we believers also groan, even though we have the Holy Spirit within us as a foretaste of future glory. For we long for our bodies to be released from sin and suffering. We too wait eagerly hope for the day when God will give us our full rights as His adopted children, including the new bodies He has promised us. Amen. Le ala e whaamauti noa mai ai le whaamatalanga le apostolo na whaai mai ai le mata upu e fitu. Awe a ue le tangata angasala. How miserable I am. Awe a ue le tangata malaia. O ai se na te whaasa o loto mai a tau le tino le nei yoti. Amene. Le alaua e ai mai pe te tilo mai. Fa mai a paenga whai wi o le whai upu lea. We too wait with eager hope for the day when God will give us our full rights as His adopted children, including the new bodies He has promised us. Amen. Ele mawhai lava
ona ave e sea le anga sala i le nei tino langa o le tino na whanau mai ma le anga sala. E le mawhai fo i ona mawai ese lou tangata wha le nganga po o loua nganga mai le tino lea e wha ofu ina ai i tātou. A le wha alinga lea wa au mai e le apostol. Mai a aua nei e wha vai i mea ti ngā o le soifuanga le nei. Le si vaenga tā ua o te fia toi o te whai pule a whamai. Even for we have the Holy Spirit within us as a foretaste of that future glory. Amen. O le mamalu lea o le atua. E ala mai lona nganga pa ia o le foretaste. Po o lau tofo lea. Po o lau o se vaainga lea ua e nofo ai i to tonu o le manuia lai whaatali mai po o le mamalu atali o lo whaapena na tātou wā ngai atu ai e nofo i to tonu o le mamalu lea a whaapena na lotoi le nganga o le atua i to tonu o lo soifua ma lo ola a si o mia o le si o manga lea o le mamalu o le nganga pa ia. O le mea ngaka o le foretaste o naua e taste e ui lava e te le i o i le mamalu sili. Le nofoanga ua saunia e le atua mo i tātou. Ai e iai le si o manga o le anganga. O le foretaste o lea lava ua e iai i le si o manga o le manuia atali. Amen. Mana ia te le vaenga. And for we long for our bodies to be released from sin and suffering. Amen. Peo na ufai atu. Le tangi kala lea le apostolo. I le mata upo e fitu. Awe au nei. O ai ea se na te lavea i mai le nei tino angasa. And I believe you agree with me. E te lelei nei e te whaale e tonu tai au. E te fia nei e te oli nei e te whaanoa tai au. Aisea. E le o mawhai lava o na wawai e se lo wanganga, lo tangata whaale anganga. Le tangata ua whaamamaina, le tangata ua le to e tau salaina, le tangata ua tau wami o tonuina. Mai le tino anga sala ma le tino oti. Amen. Le ala tātou te nau, mai le apostolo. E uila i mea tinga, aua e te whaamaiwai. E le whaatu sainga ti ngā, e te uia i nei ona pō, ma le manuia lea. Ai whaafetai lea nganga o lea tua, o le foretaste lea. O lau taste lea, amen, o le taste lea of heaven. That's the taste of that glorious day when the Holy Spirit of God is present in our lives. Amen. For we long for our bodies to be released from sin and suffering. Amen. Wa tātou nau. Wa tātou tau mawhai na ia release mai tātou ai peitai ele mawhai. But let us wait eagerly for that hope. Amen. For that day when God will give us our full right, amen, the ia le atua, as his adopted child. Amen. Can't wait to see that day. Amen, the ia le atua. O lana me tupu ai, including the new bodies he has promised us. Le nei tino, anga sala, ma le palapala, ma le mataa. Ai tātou ono sai, se i wha ofu tātou, i le tangata fau, i le tino fau, i le tino pa ia, ma le mata o fie. Pe ona polo misi ai, o tātou atua, mo i tātou. O le vaenga mua le nā, e wha ui e i tātou i whaingata, se i wha mata o e, so that you will have the foretaste of that glorious day. Le aso, e whaato atoa i nai. Le aso whamaia, that God will give us our full right as his adopted children.
Hallelujah. A full right. Amen. Lona winga e leo. E loo iai taimi nei. Ai sa mea leo ngale complete low right. La ngale ai ofu ai le ofu le tino. Le tino anga sala lea. Amen. Ai whamai o le aso lea. Tātou te whātali tali ai. E whaali mai e au mai ai a te oe. Low right ato atua. Amen. Ma mai ai oe wha ofu ai oe lo tino fou. Le tino matangofi. Le tino e le pala. Hallelujah. E wha ofu ai oe le tangata fou le tino e le pala lava. I ia le atu pe ona polo misi ai. Lo tato wali i whao. Paena lona lua e wha ui ai oe i tinga. Reliance. Ia le upulea le sau le upulea o le rely. Ia le atua. Le la su etu el tatou tusi. O le tatou tusi e wha malama ai le vaenga lea. O le lua al kolonito. Lua al kolonito o lona mata upu mua. Whai poe valu ma le iwa. Ia le atua. Ei lava tu atu lunga le tatou tusi e. A o I mātou. Sa yo mātou loto le manatu o le aoti. Nane I mātou whātua tua ia te I mātou. A ia whātua tua I le atua na te toe whātu wina ye uoti. Amen. E pesu. Ta whapue vatu. A wale au soe, mātou te loto ina ia outou I loa. Lo mātou puapua ngāna o mai a te mātou I Asia. Sa asili sili o na mawhatia te le ai I mātou. Elei iau iai lo mātou malosi. Na o lava ina mātou masalo ai a mātou woti. Amen. O le tala lea I le malanga, te ia o le malanga fa apostolo, fa misonale luna tolua a Paulo. Lea tala noa mai ai ina wa o mai I Asia. Lea lae fa mai la apostolo. Na mātou le loto ina iau toi loa lo mātou puapua ngā. Le puapua ngā na o ia te I mātou I Asia. Wa makua sili o na mawhatia te le ai I mātou. Elei au iai lo mato, elei iau iai lo mato malos. Amen. Longa wi. Ua ngaka le malos. Po ua le iai fo I se malos. E mawhai ai o na whea ngai mapuapua ngā. I ia le atua. Elei iau iai lo mato malos. Na o lava ina mato masalo ai. A mato woti. Amen. So le ua matfape ua matua ui ya le au apostolo I le vanu o le ata o le oti. Na o lava ina mātou masalo ai o le a mātou oti. Ao I mātou sa yo mātou loto le manatu o le a oti. Ina ne I mātou whātua tua ya te I mātou. A ia whātua tua, I le atua na te toi whātu wina ye wot, mānei. Lau kaunga e kua kurunga le whāperetania. Mānei a le, tu atu lunga le whāperetania. E fisosoangi mai langa e. Se pe wakau woki fwe lau whasaha moa. Le la tu atu whāperetania e le. Tonu fo e sosoani mai a. Whai utula le valu ma le a. E pe ai laita koe kau nino ai.
Okay. So we think you ought to know, dear brothers and sisters, about the trouble we went through in the province of Asia. We were crushed and overwhelmed beyond our ability to endure. And we thought we would never live through it. That trouble we went through in Asia, we were crushed and overwhelmed beyond our ability. O ki ngā ele mawhaia e so mako malos o ngā karikaria. We can't afford it. Longa winga o ki ngā mapuapua ngā e sili aku ngai lo le mawhauwhau ma le malosi o le kangata. We crushed and we thought we would never live through it. Wa mako mangaku foi ai longa a mawhai o ngā mako sao pe mako ke ola mai ai i ngei puapuanga. In fact, whalongo rola le kalalaka. In fact, we expected to die. But as a result, we stopped relying on ourselves and learned to rely only on God who raises the dead. Amen. Mga kua fo ilau kau ki ngonga lea. This is the last part of the gospel lea ilau mai. E ke kalikongu nga koe whaaku mai ke riso mai le kunga mau ma le oki. I le mana o le atua. And that was their last option. Fa mai e la koukala. In fact, o mako expecta mau ke whioki. But, as a result, we stopped relying on ourselves. Nga mako, sa aungi o la mako whioki, ai pe kai. But, nga mako, we stopped. Nga mako le whaalango lango loi so mako malos, awawa umaro mako malos. Ai mako whaalango lango lo i le atua. Reliance. O le second part la o le whaaui o e puapua ngā. Se e loa ai o ngā e whaalango lango i le atua. Ai lo malos. Amen. E ai taimi whainga tā o le savalinga le. A tonu o le lava o lau whaasoa i nisi o taimi. Tele lava mea whainga tā. E tau au aina e give up. E tau au na e whaavaivai. Ai o le puapua ngā po ti ngā ia na ui ai au apostolo i Asia i taimi o le latou talai. Whamaia, it is beyond. Whamaia, it overwhelmed beyond our ability to endure. Wa makua o aku ma le malosi e mawhai ai o ngā mākou. Ke e inga. E mawhai ai o ngā mākou wola i ko kongu o ngei kinga. Wa mākou mawhau foi, we expect to die here. But, we stop relying on ourselves. But we learn to rely only on God who raises the dead. I ia le atua. O mea ti ngā, o le vaenga lo na lua o le tātou porkala. E ao ngā mea ti ngā tātou te ui ai, se i wha te pai oe, ma e mana tua ai, le ke riso na whaatu wina mai, i le oti ma le tūna ngā. I ia le atua. Ia, ona o leu te vai atu le tātou taimi. Ia. Ia le atua. O lea o le ākau. Kope a koe kapu. Paenga lon tonu. Reward. Po le taui. Ia. Lua kolonito lon tā upo e whā. Whai upo e suma le ono, suma le vana.
la tu inatu fo ila ilungai la tu te suma le ono suma le vanu. That is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirit are being renewed every day. For our present troubles are small and won't last very long. Yet they produce for us a glory that vastly overweights them and will last forever. For we don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our case on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. Manaya. Manaya telele. Manaya telele manatu ole. Le manatu le apostolato fasamo. Manaya fo tato ol fasamo e feita wina. Sauri lava tau su e ngol tato tus. Ia ola i le whātuatua. O le mea lea mātou te le whaavai ai. Amen. A wā e ui lava ina tau wau ina lo mātou mālosi i le tangata i whafu. A ua whaafo wina le tangata i totonu i le aso ma le aso. A wā o lo mātou puapua ngā mā māsangia. Ma le vave mawai e sauni ai mo i mātou le mamafa o le mamalu whaavavau e matua sili sili esefo. Amen. O loo mātou le mānatu natu i mea wa vaia, a o mea e le vaia. A wā o mea vaia e ngata maia, a o mea e le vaia e whaavavau ia. Amen. O puapua ngā e te ui ai, e tau i ai oe. Mātou te le whaavai vai ai. Awa e whaafo wina ai, le tangata le i totonu i le aso ma le aso. Amen. E ui lava e tau au ina umai lo mātou tangata i whafu. Amen. Le anga paua tau mawhainga i e whai, e whasioti ai le tino lea. E tau mawhai, e whaaleanga ai le tino lea. Ai ao ina ui ti ngā o le soifuanga le nei. Malu i tau o le nei o langa. Mai tala le apostol. Mātou te le whaavai vai. Mai a langa ia, e whaafo wina ai le tangata le i tonu. E whaamalo si ai le tangata le i tonu. Amen. A ele ui fo i ni whaingata. Ele mawhai ona iai se ola whātuatua pi on whaautua. Ele mawhai ona whaatupu ina ai lo whātuatua. Lo mauti noa. Amen. I ia le atua. Whamai a. Awa o puapua ngā māmasangia. Ma le vave mawai. E toe mawai. A tonu e o mai na o se taimi titi. A e toe mawai. Amen. A e whamai e saunia ai mo i mātou. Le mamafa o le mamalu whaavavau e matua siri lava. Amen. Amen. Ni ia le atua. O le taui lea e te maua e sili atu le manuia mamafa ma le mamalu le a e onosai le a e le whaavaivai. Whamaia le angore puapua ngai take de e whapena tau mawhai e whaavaivai lo tangata i whafo. E le mawhai au na whaavaivai le tangata ua whanau fauina nai tutonu. Le tangata fau nai nofo i tutonu. Le tangata ua leto e tau salaina i ia le atua. I ia le atua. E vave mawai a ua saunia ai mo i tātou le mamalu e mamafa e siri atu. E whaavavau ma e matua sili lava. I ia le atua. Ia o lea lava e maua nei minuti o le tātou. O le vaenga lo na wha. Tasi lea vaenga tā ua.
e ao ngā ti ngā e te salamo ai. A tonu wa leva ona e whaalongolongo ia o onga ma launga ma upu a le atua. Ai te le salamo la. Ai te iloa e vawe ona e salamo pea e ui ni puapua ngā. Ia, leo le a whaita wina le tātou tusi lea. A fo isi awa o mai, a le fionga a le atua. E au ngā ilo ui puapua ngā luka, olo na mata upu e 5. A leo le a whaita wina mai le whaipu mua mua. O ia o naso, na o mai ai isi tangata, wa tala mai ia Yesu i tangata Kalileia. Ina ua fefiloi e pi lato lo lato toto ma le toto o lato taulanga. Ona tali atu leo Yesu o whape atu ia te lato. Pe tau te manatu ea ua sili o nanga sala ia Kalileia i tangata Kalileia uma. Ina ua ti ngā ina i lato i mea whape nā. O te whai atu ia te outou ele ai. Ai a whai tau te le salamo e whape nā lava o na oti ai outou. I le male toa se fulu, male toa valu sāpa i o latou lunga le olo i se loa. Na latou woti ai. Pe tau te manatu ea ua sili a latou wanga sala i tangata uma o e sano nofo Yerusalema. O te whai atu ia te outou ele ai. Ai a whai tau te le salamo e whape nā lava o na oti outou. I ia le atua. E ao ngā mea tīnga. I taita inai oe i le salamo. I ia le atua. Whamaile le tala Yesu o te whai atu ia te outou ele ai. Ai a whai tau te le salamo e whape nā lava o na oti ai fo outou. Olo a mai ai i ele alii. I tala whaatusa i mea na tutupu mua mua. Ma mea ua fesili ngia e tangata po le ale mea ua o ai lea mālaia. Po o ia ti ngā po le oti ia tangata. Ale ua wha manino lei ele ali whaola. I ia le atua. Le vaenga mua mua. E tutusa lava. Lea oa onga na ave ia Yesu. I le mea na tupu nga ti ngā ma feoti ai. Tangata o Kalileia. Lea ua fisiri ngia i whamai. Pe tau te manatu ea ua sili o nanga sala ia tangata. I tangata uma o Kalileia. Ina ua ti ngā ina i lātou i mea whapene. Lea lau whamai tala Yesu ele ai. O te whai atu ia te outou ele ai. Ai a whai lātou te le salamo i le mea le na tupu. E whape nā lava foi o na oti outou. I ia le atua. I ia le atua. E tele mea ti ngā. E tele whalave lave o lo tutupu mai. Mai tau atu foi ma le alofa. Ma le wha noa noa. Ma le ofo foi nisi o tai. I le alu o le malanga le maliu ma le oti wa iaisi o tatou atu. Wa le vasai. Le malanga le maliu ma le oti. I mala whale nā tula. I mai o le tino. Po a lava tu ai ngā mafua anga. Ua mali liu ma feoti ai tangata. Pei foi o nei tala whata i tai o lo wha ngā ina. E le fionga pa ia le atua. Tai tonu ua manatu ai nisi. O le anga sala le tangata. Ua maliu ai. O se mea le anga le tangata na whai. O sanami o le tonu. Po le ala watu ai ngā mea. Ua mafua ai o na maliu whapea. Ua mafua ai o na tawhea. Ua mafua ai o na pau le sami. Ua mafua ai o na tawhea le vaitafe. Ua mafua ai o na pule le ola. Ua mafua ai le a lava le mafua anga. Ua mafua ai o na lavea le tāwale. Ai sana anga sala. Ma lea oa onga Yesu.
o puapua ngā whapea. Ai o te whai atu ia te oto. E le aia e a whai tau te le sala mō whapena. E whapena lava foi. Ona e oti ai. Nā le winga o le nei tana. O le vaenga lona whale o le tatou wa oa onga. Po le tatou tusi. Tā upu le nei aso. E ao ngā mea ti ngā ma mea e ui ai stangata. E salamoa i oe le tangata le ai ola masoifu. E salamoa i tā ua le ta te mata atu. I le onga ma le mata utia. Ma le ti ngā o le oti. Awa. E oti nei. Lea tangata ua maliu. Pe tu malo. Po le a lava le mafua anga. Wa a mia ilona soifua. Ai awa ni ngalo ya oe mau le ola. E te le iloa lau taimi po nei po tai au. Po le lava yaso. Po le silima minute. O nā le winga tonu nā le aoa onga le fionga pa ia le atua. Aua tau te whapena. Aua tau te tusi lima. Aua tau te sairi po le ale mafua anga. Ai e manatu ifo. Ma e ola ma e salamo. Awa e iai fo i lau taimi. E te oti ai oe. Vi ia le atua. I nai toi minute o le tatou porkalame. E ao ngā mea ti ngā. E o istangata maui a istangata. E lu i tau wina i tā ua le o ola masoifua. Ma malosi. E iai fo i lau taimi e te oti ai. Ai mānaia i o le oti. Ai mānaia le o mai o le whaingetā. Aua e tā pena. Vaenga muli muli. O le ami o tonu. A le atua. O whaingetā. E o mai ai. E whaalia ai. Le ami o tonu a le atua. E pelu. Pelu o lona mata upu. E lua. E whaitawina mai whai upu e iwa. Si whangata i sumaltasi ma al tusi muni muli fo i lea. I ia le atua. A ua tātou i loa. O Yesu o le na whaamawalaloina te isi angel. O whaapaleina i le mamalu ma le viinga. Ona o le ti ngā o le oti. Ina ia o ia te ia le oti. Ona o tangata uma i le alofa tu noa o le atua. Awa o le na le whaimea. Awa o le na whaimea uma lava mona. Sa na whaia fo i mea uma lava e ia. Na ta tau ia te ia. I lona taita ina wata li e toa tele i le manuia. O na wha ato atoa ina i ti ngā le tai mua o lo tātou whaolatanga. Awa, o le na te whaapa ia ina mai a toa mai lātou uma. E ua whaapa ia ina. E tasi lo lātou tupunga. O le mea lea e le mai o ia. Ia ta ua i lātou o na uso. Tal tonu e tau e ngefu lai ke. A tau te le i maua le mai ia. Tātou o le ngana pālangi. Se ka ko whai kau a kongu e. What we do see is Jesus, who for a little while was given a position a little lower than the angels. And because he suffered death for us, he is now crowned with glory and honor. So yes, by God's grace, Jesus tasted death for everyone. Lela mangai. Lela pie kau kilia mai le whawhatai fo ina i toi ina mo le wha Samoa ina i le tato ngana. Ya, ai, lela utau mwhai atu i e tau ngā kofo i Yesu, ngā taste fo i Yesu. Le matau tia o le oti. Le anga na liu tino tangata e peila wau o e ma. Ai whamaia, ngā wha
Maua lalo ke isi fo o ia I angelu. A little while was given a position a little lower than the angels. Amen. He is the creator. It must be up there. Ai whamaya, ngā whaala I kiki, he positioned himself a little lower than an angel. And because he suffered death for us. Ai la ye. Ole se ngala le ole safa ka ua le tangata. Ole safa ka ua inga ia ka sala mo ai. O me ki ngā ka ke uia inga ia ka kari kongo e mwha tua I le atua. Amen. Ole safa ka ua le whamai le aposkolo ngā singa kaimi kiki ai ka uia I le mamalu atali. Ole safa ole mesia. Ole safa le ngā uia I le keriso whamai ia. And because he suffered death for us, he suffered death for you, for you, for you. And for me. He is now crowned with glory and honor. Le ua whaapale le mamalu. Male makangofie, male viinga. Yes, by God's grace, Jesus tasted death for everyone. Ngā ingu ia I ki ngā. Ngā kofo I ki ngā, ngā ui ki ngā. Ngā ui le ki ngā o le sākaulo. Ka kui. Ngā maka ngā, ngā whapale inga. Amusia. Ngā ki ngā inga. Ngā sasa, ngā wheangu mapō, ngā amusia. Ai sea, he tasted death for everyone. Ele ngā isa la elu. Ele ngā o ka ngaka ngā whasakau lo inga. Ele ngā o ka ngaka ngā iai lea kaimi. For everyone. O oe mā. God for whom and through whom everything was made. O lea kua ngā whaia ngā au maia o mea e ou ia keia. Choose to bring many children into glory. Amen. Wa filifili o ia au maia le whangau e kokele. I longa mamalu o longa finga ngalo tupito lea sa mo ai. I ngā auanga i aise ka ngaka e koa kasi e whango. E polonga mama I mau longa soifua. A ia maua. Male maa ngaia. Choose to bring many children into glory. And it was only right that he could make Jesus through his suffering a perfect leader, fit to bring them into their salvation. He is the only one fit. Wanga o ia lava, nga mawhaia, o nga ia whaia le kongiola lea o kako. Ele o sesi lava kangaka. Ele o sesi lava pero feka pe yung karikongu ya ingisi kangaka. Nga o Yesu lava. He is a perfect leader. A perfect leader. He went through suffering. Aki ngā inga matangaki. Se iau mai ai ka ua I le whaolakanga. So now, Jesus and the ones he makes holy have the same Father. That is why Jesus is not ashamed to call them his brothers and sisters. Remember, nga o la apostolo Paulo famaya e fai oe makali, e fai oe masuli, and now he says, mai kala, ale kuskala e peru, ele mai oia, Jesus is not ashamed to call you and me
as his brothers and sisters. That's how close and close and close and closer that God wants you to come to reconcile with him. Se ilua lelei mai ia. Wa umal kako kai. O mea ki ngā. E ke mama ai I mea ki ngā. A kongu fo I e ke ui mea ki ngā. Mai paulo I langa o onga le kusi lava le oloma. E le avea e al ngā mea ki ngā. Mahala e ke salamo ai. I ia le atu. Fa umatu fa pe al tato polka. Ele I mā. No wali I fao. He tasted death just because of you. He chose olanga filifilinga olonga finga ngalo lea. He chose to bring many children into his kingdom, into the glory. Amen. E na fa mai Paulo e le fatusaina mea ia tātou te ui ai nei le mamalu lai fatali mai. Only Jesus, a perfect leader, fit. Amen. Fit to bring them into this salvation. Fafea. Pea salamo. O le tatalo ono wa umal tātou taimi. O le tatalo le salamo. Muli mai upo le nei tatalo o le hao taita inai oe. Pa wha umai le tātou polkalame. Wha aftaita mai lau upo. Si atu o mātou lima mo mātou loto. Thank you, Lord. Blessed be your wonderful name, Jesus. How wonderful. How lovely is your name. You choose to bring many children to your glory. Lord, I pray as a brother, as a son, as a heir of the kingdom, trusting you, I pray that your Holy Spirit will move in such a way that convince the people of our nation, the people of Samoa, the people of this world, the lost, to make that wise decision right now. Ia whai le whiriwhiringa poto I le nei tai au. E salamo ai maliliu watu I ate. Have mercy on our people. Have mercy on our young generation. Have mercy on Samoa. Save our nation. Save our people by your grace. Wana o oe lava ke riso e mawhai ai. As your words declare, you are a perfect leader fit to bring them into salvation. And I pray, wai lava o whaalongolongo mai I le nei tai au, ia langona ina loa lofata. O ai fo I le te whaalongolongo mai I le nei tai au, ele I whaia sau whiriwhiringa. Whaia na e muli mai upo le nei tata. Le atua le tama, o te tau tino I lo ngutu. O au o le tangata ngasala. Au te whaatua tua ma le tali tonu ato atoa I lo uloto. Na e maliu moa. Na e maliu mata ngai lungo le sātau. Na malingi ai lo toto. Ina ia o mangalo. I believe in that truth. Au te tau tino I le nei tai au. O te talia ina oe e avea mali I mawhaola I lo wolanga. Te tali tonu I lo maliu. O te tali tonu le mana o lo toto. O te tali tonu na toe whātui na oe le mana o le atu. Whawhetai I lau whaola taka. Wa o whaola ina. O na lo swafa Yesu.
Amen. Ia, ia le tua le nei tai ao o se o le fai unga fo le nal tatou por kalami le nei aso. Por tatou por kalami mua le nal nei tausanga. Anga leile atua. So nyatu i toe ngā fuafuanga lava singa le nei aso. Whanuia si o tatou atunu. Nia le tapu inga na i o tatou tamama tina mātua i mauta malawa. Whanuia fo i au ngā tofia le atua. Wale upu fola. Whanuia le fai ngā malo. Samoa. E li pale mia malana kapeneta ma li pale mene o Samoa. Whamanuia tangata anu mosu o atunuu. Whamanuia fo i le atua i Israelu lau nu filfilia. Tatou toi whilai nā vai aso pe apure alofa le atua tatou te aulia mo le taiminei. Whatou whawha soifui.